Ko aruban keren, ya kawai kabanta, habang keren, ya ni kajing syai. Habang keren, ya ni kabanta, ban ay kajing syai supay pa. Ban keren ni kajing sisa, kumangalong yapi, nila penlong ila dia kumusambay, ubarayap, mut nila kendo ila dia. Kabamut, larang aday bandu ya ketiket, nakaparty, lani lakaday, bopay ba unumon syu, lani umsanya asyu ya nga. Hakipor kisi barangwan. Compare. Henry ke jingsisha kanongrin kadai banyan barkadi banong kabaskem. Dia markada ngakuat penpawi pi banganum compromise. Yaki ibaro tanah kadau jong tiket. Tanah kadau jong kata ka position ke jong abanong Wembley. Lani menta ani kipor kiban sawan. Barkabakut ngakuat penkenmau tangan ni kuwi. Wala pring ni ke PR jembut yanga klem kha mangan syar kala ban ngam judoni ru ban hikai nakayeng kasam ban syar kala mar takadaw nganomi no pra kubangalong bangan rung sa party kabanganom kwa ban misyo kasyong akaray ki jongki namar ki ong ba ya kakam jong ba del bot nong room en saya keren indradap KMDC balay piti ang keren menta balay film don por wanom ri tengen nakajibam don por kabakam koridor mata kadai gejeng keren desuk bangila balik cupat ba da kawai kasur kawai gejemut bat kawai karai kejeng keli mata kalong kami kene ka pau syai kedar babi kuat ton pendong kam ya nam ta kejemen toy jongno re jongno em ngano maila ngam dei urang ru politics menen ngadon khat news nam haka politics haka feel of politics ranga khenya ru barung politics la arphos nam la arpsan nam Henry ngasungu upai ba ngadon di jengit ke baskem upai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi penum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai shon penkut ngamdo ke jing shun ngamdo ke jing isi ngirang kemilenti ban ngaju keren berbor hamana kirinsan election bangil scam menta ngisung shngai menta amdi bangidon tong politician mdi tong noilam joko VP ngila yo ru ya kapan i bergut bernget yaw nong elam uban nong elam jong kacai penriu ka pateng ka panangwan ti Henry ngoy pitang ni kuwi ban syai pat ba nganom keren ay sigi pat ba na mangadap kular na mar ki pentut ki penmong ki pen nyo ki nyoben yo pat ba blajit ya kum MDC men syua kum MLA menta na ka baki yailat don ayu sendet blai hap la yailat kadon ki kaba hadukan no kata kaba pelong ya pipi hap ni light na aku memeli tang ban ya keren tang mane selok ru ngampat ju elam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla ngamar ka politics kadika sendur joble kam ta mo bagitip ni ka voice of the people kadika sur jobai ba ka mudru kadika sur joble ngamar kada hason penkut aku an penken mau hani ki kindia si nilai ko mo ong ha basrang juli ko video ngapan ke mau bang ada beraikut bang samjar ngelengam lak ban syapan namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk kumbelah keren lang ki parang ba ki badonang ni kapor ban kamtam ya ni ka constituency artli ka bang lami khmat mensyua kum MDC na 19 jaw constituency ban menta kumu MLA 17 not chlong constituency ki baya kata lang bakini ki artli constituency mo khar pentor bat ka jaw mo pren unum don balak manun persap Ndai ko mga keren ru haka way na kajalang jong ka seng samla hapo mission dorbas no ngala keren bapay ba haka bede ni ka MDC kamtam di ka artery constituency ngan sa keren tiri mata daw kamtam yang ngala pensong dor hari ni ka kindat si haka bede bat ki clippings kabla pani lamba ki YouTube ba repair kabade ka 2 years ago Arsenal balalit no kipan kalapat siya ka 2 hours ago. Nani 2 days ago. Tede halor ta kanong rim. Kapan klumari upay ba. Barki ngay ipo comments baki yung. Badal bot pili kun sirang nga kami. Pila kluwe ba niya suk. Pila kluwe ba niya doon lang. Henry pay ba ngamkwa ba. Manu-manuro. Banyalang bakla ya piu pay ba. Nani mangaru na nga sabjaru kalong bayadan bata ng bakta ka jailang bakla. Di naman ka daw. Ngaong bakini kiday kibamday siya. Ginang doon. Haparing kajing sating ban penbay ite kerum karam Henry kabol menta ka decision karay
kadai haka parti bahlor tu. Tinrai nakaliang jungi ni sudai bangin wan pat simba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya jing sanga ko ampun kan mauru ya kai ka bayong ba strong haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ye te candidate adin ba ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi ng pau ya gino ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat kajiaw mo prem ngamdan kanu ka jing persya ye te candidate nrai nga ko ang pagkan nakabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki keren da kumway kile da kumway di ba kada ngas ko atong persya kidet ya kami nakasentur jong iba strong ibari candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day bat ka mukhar pentor kajing mata hawa piyay na po 17 North constituency hawang i-recommend ya karteng jong piyo ka jiaw ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member nga la recommend mga ko mali ban pen scam ni kata hindi ko basuling ngo pat na po ka jiaw ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct sa post yan klamya lemba constituency kat ba constitution kong bari banyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, ngingadap ban padap kamram. Kabasulingo pat balay pia lendat pat kelam da pentip constituency. Kapta ba bangadon mga kubu representative. Ti kawan kajing bakla pat sa kaliang jay basrong. Lapan manapat na po mukhar pat pentor. Kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa post Kelam da lembak constituency committee nga keren kani ban syai lam ki para member baro. Jong 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne pasya lo jong party kam tam mari ka por ka baki pai ba but ndai pen kre election ndai ka dei tam namar ka jing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de mat kadaw ngayang pasya tengah ko pen pau bo pai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny Bafi apply arteli ke tiket. Bila man apply, bro, life tuli ki constituency, ka constitution ka siya. Hindi tamba pinyo opat tangkaway ka constituency. Nimdal jikami kata. Hindi ka basuling o opat kalong balay pihaban yan nandan. Balay haban buri. Kani nga maong baka di ka policy. Jong ka party, kani nga kren siya baka di ka conspiracy. Purely conspiracy. Kaumot ba? Kabalay kajingnya salah. Salidat nangaku memilih jong constituency 17 North. Tengah kuat pensyai ita